Inyeshyamba za M23 zirimo kongera igitutu ku ngabo za leta ya Congo mu turere turimo imirwano twa Rushuru hamwe na Masisi. Ni muri Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Congo. Amakuru ava ku mirongo y'urugamba aravuga yuko ingabo za Congo zifatanyije na FDLR, Wagner Group, Mai Mai hamwe na PSLS ngo bakomeje gukora ibitero byo kwigaranzura inyeshyamba za M23 muri Masisi na Rushuru, ariko bigasiga bihesheje insinzi uyu mutwaye mu 23. Mu minsi 5 impande zombi zarahanganye bikomeye, nta numwe waruhukaga. Umutwa M23 wirukanye ingabo za leta mu bice bikomeye cyane kandi by'ingenzi. Ni imirwano ikomeye yatangijwe na Fardc ubwo n'ingabo za Congo. Iyi yari igamije kwisubiza umujyi muto wa Kichanga urinzwe na M23. Perezida Tshisekedi yari yasabye abayobozi bakuru b'ingabo za Fardc gukora iyo bwabaga bakambura M23 agace ka Kichanga kugira ngo gasubire mu bugenzuzi bwa leta. Ku munsi wa mbere w'imirwano, Colonel Njike Kayiko, umuvugizi wa Region 34 y'ingabo za Fardc muri Operation Sokola kabiri igakorera muri Kivu y'Amajyaruguru, yavuze ko Fardc iri kwitwara neza mu mirwano. Fardc yakoresheje indege z'intambara za Suhoi 25 n'imbunda z'imizindaro zikuwe mu murwa mukuru Kinshasa, ariko ngo byabaye by'ubusa. Umutwa M23 wigaruriye agace ka Burungu kari mu majyaruguru usa n'uwinjira Kichanga, akangaka kanagera Kahe hamwe na Mubu. Mu gice cy'uburengerazuba winjira muri Kichanga, mu mirwano ikomeye cyane yabereye Ikilolirwe muri Tebero, ingabo za leta zagerageje kwirwanaho, ariko byarangiye no muri Zambuwe agace ka Kitobo, Sabayiro hamwe na Cuba. Mu gace k'amajyepfo noneho ya Kichanga, FARDC yakoze udutero shuma muri Kishishe, Ngororo hamwe na Kalonge, ihura n'urukuta rwa M23 rw'ingabo za leta zakijwe n'amaguru. Bidasubirwaho M23 yafashe ku nturo hamwe na Mushashi yasatiraga umujyi wa Sake uri mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Goma. Ifatwa rya nturo ngo ntabwo rishobora gusibangana mu mitwe y'abasirikare ba Congo. Bajugunye imbunda hasi bakirukanka bahunga inyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba zerekanye bamwe mu basirikare ba leta nabo muri FDLR bakorana bafashwe mpiri ku rugamba. Mu mashusho asa naho ateye ubwoba bagaragaje imirambo myinshi y'abasirikare ba leta baguye muri imirwano bageragezaga kwirukana uyu mutwe Ikimoka hafi ya Sake. Leta ya Congo yavuze abasirikare bamaze kugwa muri iyi mirwano, gusa Goma bavuga yuko kuri mahuga y'ibitaro bikuru by'intara ya Kivu ngo hari kujyanwa imirambo y'abaguye kuri uru rugamba. Iyo mirambo ngo ni myinshi. M23 yerekanye umurundo w'imbunda, yavuze yuko ari impano bahawe na FARDC. Banerekanye kandi ambulance bambuye ingabo za leta. Mu gitondo cy'itariki ya 3 y'ukwezi kwa kabiri 2023, umuturage w'umujyi wa Sake yabwiye Umuseke yuko abasirikare ba leta bihebye bagaragara nk'abacitse intege. Yaragize ati, uko mbabona mu maso nta morali bafite. Ahantu ejo bambuwe harakomeye cyane, bose birunze hano Isake. Uyu muturage yavuze yuko abaturage batewe ubwoba cyane bari guhunga, nubwo kunyura kuri bariyeri ahitwa Imbambiro ugigoma ngo bisa n'ibitoroshye. Umujyi wa Sake urangamiwe na M23 uhurirwaho n'imihanda 3 irimo ujya Kichanga, unyuze Kimoka werekeza Mushaki, ujya Masisi zone, ndetse n'undi muhanda wa Minova werekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage mu mujyi wa Goma bazindukiye mu myigaragambyo bamagana umutwe wa M23 ukomeje gutsinda ingabo za leta, basaba leta ya Kinshasa guhagarika izi nyeshyamba kubera ko ngo zifite ingufu zidasanzwe. Hari amakuru avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatumije abaperezida bo muri Afurika y'Uburasirazuba mu nama y'igitaraganya ngo icyari kigamijwe ko ari ukwiga uburyo umutwe wa 23 wahagarara. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zambuye bidasubirwaho ingabo za leta agace ka Nturo muri territoire ya Masisi, zirasatira kandi umujyi wa Sake mu birometero 25. Ni nyuma y'imirwano yatangiye mu rukerera rwo ku munsi w'itariki 2 y'ukwezi kwa kabiri 2023, aho ingabo za leta na M23 barwanaga. Hari hashize iminsi igera kuri 4
abaturage ba Masisi bataruhuka kumva urusaku rw'imbunda ziremereye nyuma y'uko ingabo za Congo ziyemeje kwambura M23 umujyi muto wa Kicanga ndetse n'ibiturage byo mu nkengero z'uyu mujyi. Ni misiyo ikomeje kubera ingorabahizi ingabo za Fardc nabo bakorana bya hafi barimo abarwanyi ba Wagner Group, FDLR n'indi mitwe bafatanya kubera yuko bagabye ibitero bagatsindwa vuba bakamburwa n'ibindi bice hamwe n'ibikoresho by'igisirikare. Ku gicamunsi cy'itariki 2 y'ukwezi kwa kabiri 2023 umutwe wa M23 wafashe ahahoze inkambi ya Kilolirwe n'umusozi wa Cicwa ku Nturo. Ni nyuma y'uko uruhande rwa leta bataye urugamba bariruka. Nyuma yo gufata ku Nturo, abantu bo muri M23 bakiranywe urugwiro rukomeye muri aka gace bafite abavandimwe n'inshuti benshi. Umwe mu batuye muri Nturo yabwiye ibitangazamakuru yuko urusaku rw'imbunda rwatanze agahenge muri ibyo bice. Yaragize ati ingabo za leta zarirutse, ubu turi kumwe n'intare za Sarambwe, umuhanda urera cyane. Kuva ku Nturo ugera mu mujyi wa Sake ni urugendo rw'igice cy'isaha ku muntu uri kuri moto. Bivuze yuko M23 yafata uduce twa Kabati, Kingi hamwe na Kimoka ishobora kurara muri uyu mujyi iwuhanze amaso bidasubirwaho. Hari abaturage babwiye abanyamakuru yuko byanze bikunze izi nyeshyamba zishobora kurara zigeze ahitwa Bihambwe na Mushaki kubera ko ngo nta ngabo za leta zikihabarizwa. Uyu nguyu yaragize ati biroroshye cyane n'ububaje barara Bihambwe, hariya niho hari umutima wa Masisi. Ni nko mu minota 30. Hari amakuru avuga yuko abasirikare babiri bakuru bo ku rwego rwa Lieutenant Colonel batorotse igisirikare cya Congo bakimbwa ku mutwe wa M23. Amakuru avuga yuko abo ngabo ari Lieutenant Colonel Frank Kavujobo hamwe na Lieutenant Colonel Bahati Gahizi ngo bacitse urugamba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri 2023 ngo bavuye Igoma bajya kwingwa kuri M23. Lieutenant Colonel Bahati Gahizi asanzwe ari muri wa General Innocent Gahizi wabaye umuyobozi wungirije w'akarere ka 34 muri Fardc, akaba n'umwe mu barabarwanyi bakuru ba CNDP ya General Laurent Nkunda yaje kuva muri uyu mutwe wa M23. Abakuru b'ibihugu bya EAC bategetse yuko imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko hagati y'ingabo za leta zifatanyije n'imitwe itandukanye nka FDLR, Mai bahanganye na M23 ko bigomba guhagarara hanyuma bakayoboka inzira y'ibiganiro ndetse ngo ikihutishwa. Gushyiraho ibiganiro ni umwe mu myanzuro yavuye mu nama yateraniye i Bujumbura yitabiriwe na Perezida w'u Rwanda, uwa Uganda, uwa Kenya, uwa Repubulika Demokarasi ya Congo, intumwa y'uwa Sudani y'Epfo, ikayoborwa n'igihugu cy'u Burundi. Inama yabaye mu gihe imirwano yari ikomeje gukaza umurego hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi ba M23 barimo bigarurira ibice bitandukanye nk'uko twabivuze. M23 yavuze yuko yari yarahagaritse imirwano ariko ngo ikuburwa nuko ingabo za Fardc zifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro zagomeje gukora ubwicanyi ku baturage. Ino mu gihe umubano hagati y'u Rwanda na Congo ukomeje kuzamba, aho iki gihugu giherutse no gusaba ko abasirikare b'u Rwanda bari mu buyobozi bukuru bw'ingabo za EAC bava ku butaka bwacyo. U Rwanda narwo rwahise rufata umwanzuro wo guhamagaza abasirikare barwo bose bakorana mu nzego zitandukanye muri gahunda zigamije kugarura amahoro muri Congo. Kubera uburyo ibintu bikomeje kudogera, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatumije inama idasanzwe yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu byose bigize uyu muryango. Umwe mu myanzuro afatiwe muri iyi nama harimo no gusaba impande zose zirebwa n'iki kibazo guhosha umwuka mubi, ahubwo bakifashisha inzira zashyizweho mu rwego rw'akarere na mpuzamahanga mu gukemura ibi bibazo. Ni mu gihe imitwe yose irwanira muri Congo yasabwe gushyira intwaro hasi ikajya mu nzira y'ibiganiro. Abakuru b'ibihugu bya EAC bagejejweho raporo y'umugaba mukuru w'ingabo z'uyu muryango zishinzwe gutabara aho rukomeye. Iyi raporo igaragaza uko ibintu bihagaze mu burasirazuba bwa Congo. Imyanzuro y'iyi nama igaragaza yuko abakuru b'ibihugu bemeranyijwe yuko uburyo bumwe bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo ari inzira ya politiki n'ibiganiro hagati y'impande zirebwa n'ibi bibazo. Itangazo ry'imyanzuro riragira riti abakuru b'ibihugu bemeje yuko impande zose zihagarika imirwano. Ikindi nuko imitwe yitwaje intwaro ikomoka hanze y'ibihugu isubira mu bihugu byabo, kandi bategetse abagaba bakuru b'ingabo guhura mu gihe kitarenze icyumweru kimwe bakagena uburyo bukwiriye bwo kohereza ingabo. Bananzuye yuko gahunda yo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Congo
igomba gukurikirwa n'ibiganiro kandi mu gihe hari ibyemejwe bitubahirijwe umuyobozi wa EAC perezida w'u Burundi akabimenyeshwa kugira ngo bifateho umwanzuro abanje kugisha inama bagenzi be. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yasabye korohereza ingabo zo muri Uganda hamwe na Sudani y'Epfo zizoherezwa mu gihugu mu butumwa bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Uganda yo isanganywe ingabo muri Congo mu butumwa zifatanyije na Fardc. Izi ngabo zigakorera muri Beni hamwe na Ituri, mu gihe Kenya ikorera mu bice bya Goma no muri teritwari ya Rushuru, naho u Burundi bwahawe Kivu y'Amajyepfo. Sudani y'Epfo yahawe gukorera muri aka gace ka Houle. Tanzania yo iracyari mu rujijo ntabwo irafata icyemezo. Bivugwa yuko ingabo za Tanzania ubundi zisanzwe mu butumwa bwa MONUSCO muri Congo ngo zishobora kugira uruhare mu gusangiza abandi amakuru y'ubutasi. Abakuru b'ibihugu kandi bashimye umusanzu wa Loni n'umuryango mpuzamahanga ku bufasha burimo n'ubwa mikoro mu bikorwa bigamije gushyigikira gahunda zirimo iya Nairobi no gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Congo. Banashimye kandi Senegal hamwe na Angola nk'ibihugu bikomeje kugira uruhare mu guharanira yuko inzira politike yaganisha ku bisubizo birambye.